Parlok baro, kenang bangin omklet ia ka menor ka baladap. Bat kinlong ru ka jing mentoy yang abat ia pi. Tungin ya pai kindet shika menshwa. Ha ka por baga jelam ikalaya, kadang yo ia ka state ka baningkong. Dai ka arpu terik u Januari ka kandai spa anyo pu a. Ka Prime Minister Jonggari India, ka Indira Gandhi. Kalawan ban suit ban shor ia ka full state Meghalaya, Hamadan Polo Ashilong. Bat nadu ketika por, kajelam kalaya kalayo ia ulakam ban sinsyar haladehi. Bat kila tahu ia laga jang ke sorka. Bat aha kata ke sorka, Kapten Williamson Ampang Sangma ulalong UCM uban ningkong jang kajela. Nalor Chief Minister, idon pat sa kumbah nyaungut ki rangba, ki badai ki menteri sorkar ha ketuka por, ha kabakentop. Sanut na ki rangba kasi, bat arngot nagi rangba jangka garo. Bat kikasi ki balong minister ningkong apok kasolka jelaha ketuka senam kilong kumne. Iba Stanley Didi Nikoroy, iba Brington Buhai Lingdo, iba Edwin Bare, iba Darwin Dingdok Piu, bat iba P. Ripple Kendia. Kini kilong kikasi ki balong ki minister beningkong apok kasolka Kapten Williamson Sangma. Nalor kini kidan pat saarngut ki rangba na kejat benriu garo. Bat kita kilong usanfat ke marak bat usai sing grahan marak. Kini ru ki balong hi ki menteri sorkar hapo ka sorkar jong Kapten Williamson Sangma. Bat ha kate kesnam uradhan sing lengdo ulong uspika jong ka jelam Meghalaya ha ka ba une ulayo ru ia kanam doktor bat ulong ru nongkren ubar nang ubat debet pa hari kasih jantia. Di parlo kini kilong kijingtip balengkot na kabenta ka jela bakajat benriu ka jangi. Dese kalong ka badenkam bangintip ya ka menor ka balalet. Bat ya ka bansawan ru unjo. Kublai shibon ya ka jingkershan ka jangpi. Na kapor syakapor ublay unkarku yapi.